لسر بهم جرم مبندريا ساناس جميل ابراهيم كريا ما مستا جميل دمباش بريا حمود شتكي خوازم بزان بم بريكم درباسي بواري ام بيجن ياساي بن پشتراس کرنا رخصنا قضا کرنا چکین کیماوی جه و چندره کرجه معصد چکین کیماوی لدو ماه سال 2018 هنده کارانینا و چه باندوره که جروی سیاسی بر سر هلوستا نبدولتی لهمبر رجه ما اسد که هروها کریزا سوریه بگشتی من دم واجی گلک باش دست خوش بو کنال هوا و سپاس بو ریمیوانیه بێگومان پشتڕاستکردنا vê tawanê li ser rejîma Esed wê bandorek gelek mezin hebe û bi taybetî di meydana wan dewletiyan aliyên ku dixwazin pêwendiyê xwe eleqatê xwe yanî bi rejîma Esed re vegerînin û bikin yasayî. Ev bandora wê gelek wê hebe wê birê gir jî pêşiya vê yekê. Başa mamosta Cemîl vê derên bên aliyek bê kesek bê hêzek bê ku çekên kîmawî bikarbîne. Gorî yasayên navdewletî çi cure tawanek tê binavkirin û sizadana wê bi çi rengî tê kirin? Belê qedexekirina bikaranîna çekên kîmyawî cara yekê di rêkeftina lahayê sala 1899 hat bicîkirin û hat nivîsandin yanî hat li ser hat rêkeftin serçêbû û di wir de çekê kîmyawî hatin nîşandan wek çekê komkujiyê wek çekê qirkirina bi komel. Ji bo wilo jî tawankarê bikaranîna vî çekî wek tawankarekî cengî dikaribe dadgehkirin û dikaribe sizakirin jî gelek rê û hawayê sizakirina rejîmekê yan kesekî êgo destê wî di bikaranîna çekê kîmyawî de heye gelek hawa û rê hene. Ji wan mesela wek nimûne bêjin ew kesê ku hatiye nîşandan destê wî bikaranîna çekê kîmawî de heye li nav dewleta kare rê lê bigirin û karin wî dorpêç bikin nehêlin derkeve nehêlin her welatekî din yan jî eger pere û malê wî li jer ve hebin destê xwe datînin ser wek erib bêjin cemidînin nehêlin tasarrufê tê bike. û eger li derve yanî li welatekî evê pabendin bi sizayê bikaranîna çekê kîmawî bêgirtin dikare wek tawanbarekî cengî bêdadgehkirin. Başa mamosta aliyek ku rolê bibîne rejîma Esed newê sizadan bon mûna Amerîka بريطانيا فرنسا ألمانيا داخواز روسيا كرنك و باريزبنديا خو لسر رجيم أسد راكتاك و بكاربن رجيم أسد سزاب دن سر بكرانينا تشكن كيماوي دور روسيا تش تومتك لسر اگر وكو هف بيمانن او آليك و تشكن كيماوي بكرانينا الجور قانونا ناف دولتيشي وقانونا دولتا يعني كسيغو پشتگiriya tawankarekî bike ew jî dibe havkar û şerîkê wî tawankarî. Rusya jî mextê bi vî karî gava vî karî radibe û pişta rejîma Esed digire û nahêle sizayên navdewletî li ser bên sepandin ji ber ku çekên kîmawî bikar anîne ew jî kare yani bibe cê sizadanê. Lê bêguman yani Rusya ji ber ku dewletek mezin e xwedî hêz e ne wek yani danûstandin pêr e muamele pêr wê ne wek rejîma Esed be lê dîsa jî ez dibêjim gava ku ev dewletên mezin wek navkirin Amerîka, Brîtanya, Fransa, Almanya ji dil bixwazin Rusya siza bidin karin sizaya ser wê jî bisepînin karin. Mamosta Cemîl zê vegerme ser sizadana rejîma Esed bon mûne aliyên Sûrî opozîsyona Sûriyê li ser asta navdewletî karê rejêma Esed siza bide li dadgehên navdewletî
یان ژێ بمینێ حتاکو ئەو ڕژێم وەرێ گوهارتن حکوومەتێکەن و سووری دەچێ بێ ئەو حکوومەتەوەی سزا بدێ شێوەیە سزادانێ سەراستە هەرێمی و ناودەوڵەتی پێویستە چوەرێکردن ژالی سووریان بە حتاکو ڕژێ ماسە دووەرێ سزادان پشتی گوهاتی ڕاستکردن و هاتی بژیکردن ڕێژیمە ئەسەد چەکێک کیمیاوی بکار ئانینە لە زێدی جیەکی لە سووریا دژی گەلێ خوا دژی ملەتێ خوا ڕکەبەری یعنی معارەدا سووری دکارە هەر دادگەهێ ناودەوڵەتی وەک لاهای وەک جێندن و گلی بکە یعنی دعوا راکل وێ دەرێ دژی vê rejîmê dijî hinek kesên got hatine naskirin bi nav karin li ser wan giliyan tomar bike û bi wî hawayî dikarin yanî rêkê ji xwe re vekin rêkê bibînin ki van kesan ya van heyata bidin dadgehkirin li dadgehê navdewletî. باشە ئەما مستەمە بێن پێشوەچوونن سیاسیên سووریێ دەدەما بوریدا ئەم بێژن هەوڵ دەهاتن کوڕژێ ماسەجارێکە دیوەرێ تعویمکردن نێزیکبوون گەروی چێ بێ دەرکەتنە vê راپۆرتە هەنیارێ خستنا قەدەکردنە چەکن کیماوی وێ باندۆرێ سەر vê پلانێ بکێک و ڕێگری لێ پلانە کوتخواستە نێزیکبوون ڕژێ ماسەدرە چێ بێ بکێ بێگومان بیر و باوەڕێ بدە ینی ئەو هەولێک گوت هاتن دان ji بۆ دانوسەندن و پەیوەندیە بن ڕژیمە ئەساد بکن خۆزایی و طبیعی بەری vê راپۆرێژی نەتچوون سەریش بەرگۆ gelek ڕێگریل پێشاوێ هات گرتن و ئانا بتایبەتی پشتی ئەv راپۆر jî derket û piştî hat bicîkirin rejîma Esed çekê kîmyayî bikar anîne bêguman ew rêgirî û ew astengî wê bêtir bibin û ew danostendin û hewldanê peywendiyê bin rejîma Esed re bikin tebîî bikin yasayî û xwezayî wê nerin serî wê pûçel bibin. سپاس ji bo yasanasê Kurd Cemîl İbrahîm ku te mirabûyî. Spas.